Dugedar sikap-sikap kam tamu undangan kami Puja Pinam bagai peras grup judul Laman Toganan. Sekali naris singkatkan kami sikap-sikap kencadungai tamu undangan kami Puja Pinam bagai peras grup judul Laman Toganan. Sisadangi aku rusurku cuma nandai ting hadinak jena tiap hari lausku tiga muli ku cuma nari kena langa mulih tiga nari ise si erdakan nandai ting pengarapan ngerusur mama karondu ku sayangi bapandu kaperas tongging bengkau taruma peri si kabang-kabang epe ingetna mulih pasarna kam engkai makana la mulih-mulih rembus angin anggo keluh nenaku tengah bergieng terjanji kel kambarena ditemani duaku suari berngi adina lembu jemak nalina adina jelma jemak janjina uga ngira keningku ngelebuh kenang musik ngarapan ngerusur mama karondu ku sayangi bapandu kapras tongging bengkau taruma perik si kabang-kabang epe ingetna mulih pasarna kam engkai makana la mulih-mulih rembus angin anggo keluh nenaku tengah bergieng berjanji kel kambarena ditemani duaku suara
Bujur. Anggong terida laten tutus la terpaksakeun ate genar adilah tulus maka ngome curang kita harus putus maka ngome curang kita harus putus gatam khusus gue Widah kami gandengan ras iya si dewan kepe si pematang bas busule selingkuhan lu kepe manangina selingkuhan lu kepe bereitina lah terpegedan sambelah rekam minai macik nanaringe ngen sajine ulah pegedan sandiwara we nambahi luka pusunaringe encang lupakeun aku minta tolong mama
Ulah pegedang sandiwara nambahi lukaku sunaringe ngancam lupakeun aku lupakeun aku minta tolong mama nangindu tadi kenal ku nande gigi tadi kenal ku nadarani si deban jadi korban Bocor Puja Pinang entah pe prema